بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung ngaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. So kiniturun ko kitab na puun ko Allah, ama bagra maungangan. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. Mataanas kami na initurun namir kaya Muhammad su kitab sabab ku benar, na suwaswatang kaswallah, ato tulabusang karkanian suukit ku kapagintaw. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Tanudan karku Allah suukit tulabus, na sumia manguasa salak orkannya na mga panarigan na piterweran, da akap simba mikiran arwar sa ang kamiran mapakarani ko Allah sa sampur na akadeseg. Mata nas wala na kukumnian siran si kung ani na siran na disiranon pagayon na yun. Mata nas wala na dinyan pungguna naon sutawas kanyan, na buka gamyungkir. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. Ukabaya wala aku sawata, na mataan na mamili ko pagod niyan sa kabayayan, sutis kaniyan, skaniyan swalla ay sa isa ako kabuas. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Inad niyan su mga langit agusulo pa si iku benar, ipkulub yan su gagawi ku dondo, gu ipkulub yan su dondo ku gagawi gu piya ka pasiyunot yan swalungan aguso ulan, umani isa kiran na pugukit si iku tali kami apento, bediskan yan su mabagra manapi. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Inadeng kanon niya na puun ko ginawa isa, orian niya na inad niya na miya kapuunon so karuman yan, gu inad niya narkano so mga ayama walo ang gaganapa, pagad kanon niyan si ko mga tiyan o mga inayo sa isa kaadin ko orian o isa kaadin si ko mga lilibutang at lulapis, giyutuman swalla akad na niyo, rakiyan so kapar, da atuhan inuntas kanyan, na anda manaya ikap telikudiyo. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Amay kamungkir kano na mataan na swalla na da asinganin niyan narkano, gudin yan ikaswat ko mga ori paniyan so kaungkir, na o panalamat kano na ikaswat yan utor kano, na di kaawid no maawid su awidu salakaw, orian yan na sibu kukad na niyo su kendudan niyo, na penutul niyan narkano su pinggulaw la niyo, mataan as kaniya ni mataw ko sisii ko mga rarab. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله
قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Naigira amia sugat su manusia amurala, na mangni ko kadnanian, apu penananguran seer kanian, orian yan naigira abigan yan skanian salimu apu under kanian, na kalipatan yan sukya pangninian guni, gumbel sa mga sagindo Allah, kaanian mi panadeg kulalan rekanian, terwangka, asawiting kasukyaong kirka sama ito, mataan askana ped ko mga tao ko naraka. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Inusutawaskan yan na pupengungunutang ko mga oras ko kagagawi iya sumusudud gugumaganat. Ay kaalak yan so seksa ako akhirat. Guaarap niyan sulimu ukad na niyan. Balagi dutawa di pengungunutan. Terwang ka. Abambagisen so mga tatao aguso di mga tatao. Ayabu pekatanudon na suad na mga sabutian. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Terwang ka ko mga oripong ko asumya maratiaya. Akala niyo sukad na niyo. Ad naroko sira na mipipiya sang kaya dunia amapia se ko akhirat. Nasolupa wala na maulad. Ituman din sa tarutop ko mga papantang subalas kiran sa di kaitong. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. Terwang ka amataan na sakan na inisugura ka na kasuwaswata ko. Ko Allah ato tulabus na kanon sookit ko kapagintaw. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. Gu inisugura kan ka anak umabaloya paganay kumimbabayuran tang rekanian. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Terwang ka, amataan na sakan na ikalakakan amay kasurang ko sukadnang ko, so siksak walunga na mala. قل الله أعبد مخلصا له ديني. Terwang ka, aswala ipsuwaswatang ko, ato tulabus na kanon so okitakan. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Nasuwaswatan yu sungani na kabaya iyo wasala kaorkanian. Terwang ka, amataan na aya mga lugi na suliugiran su mga ginawairan na gusto talukiran kwalungan na kiyama. Tanudan kagyutuman nas kanian su kalugi mapayag. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. Rekiran ko kapurwan ni ransu milapi-lapi sa apoy. Gusi ko kababa ni ransu milapi-lapi sa apoy. Giyutuman na ipupangangalak mo tuwala ko mga orip niyan. Pitero yan. Hey mga oripang ko na unuti ako niyo. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده. Nasopya makawatanan ni ransu tagut, kauberan masimbas kanian, gumiana ng uran siran ko Allah, na bagyan ni ransu tutula mapia, na pupamanutuling kasama pia sumang oripang ko. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Asiran supupemakin negniran sokatero na pugulutaniran somapiawn siran man supinggunanaw siran wallah gusiran man nasiran sumanga papantasi akal. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. Ino sumiatang kedun sukater wasiksa bangka kesabet sutawa matatagu ku neraka. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Ugaid na su ini kalkiran sukad na niran na adna bagian nira na mga derpa amapuro. Si ko kapuruan yan so mga derpa amapuro apim bebelay. Pepemangundes ko kababaan yan so mga lawasay. Diyan di wallah, di pendurat swalla ku diyan di. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Bangga demaila ya mataan aswalla na piyaka turunian puun ku kawang suig. Na piyaka sanpian uto ku pemangumbuatan na igkulupa. Orian yan na pupekagmaw niyan sa sabo perkanian so peram bida-bida so mga warna niyan. Orian yan na puperururang. Na pukilaing kaskanian na pupekabinaning. Orian yan na pembeluin yan uto warupet. Mataan na adna matataguru umana titu ndo ku mga papantasi akal. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Inusutawa piya kaluwag wala surarbiyan makapantag ku Islam. Naskanyan na si iku sindawa puun ku kadnan yan. Balagi du piarkat yan supuso yan. Na sangat asiksa arko kitu tegas so mga puso irang ko tadem ko Allah. Siran man imatatagu ko kadedega mapayag. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Swalla na ini turun yan sulubya mapia tutul. Kita makapsisaginde agi makesukasoy. Ap tebedin sa puun rekanian so mga kubalo sirana ikalkiran sukad na niran. Orian yan na plemak so mga kubaliran aguso mga puso iran ko tadem ko Allah. Giyutuman sa Quran, turuan wallah. At turuun yan sa sabah perkanian sutawa kabayayan. Nasa tawa dedegnu Allah. Nada makang guna na uron. يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. Inusutawa ketamparian suparasian kumarata asiksa kwalungan na kiyama.
Belagi dupa kali des ko seksa na teroon ko mga derwaka. Taaminyo so pisukati wa marata. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Tumiapli sumiyaw na aniran na miyakat taling umakiran so seksa kudiran kapakai inengka. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Na piyakita amang kiran wallah so kahinaan ko kauyag-uyag ku dunia. Na mataan na suseksa ku akhirat lebih mala. Usiran na katawiran. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. Nasaben-sabenara inumbela nami ko mga manusia si isang kaya Quran so umani ibarat kaansiran makatanud. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. Pengadia na bahasa Arab ada berkugun kaansiran makapanang gila. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Mimbal swalla sa ibarat, mama akatutumpu-tumpukan sekanian, udi pemagayon-ayon, gumama akabisaw isa amama. Bemelagi da dua ya ibarat, supudi narkwalla, kena kasuk kada kelangkiran nadiran katawan. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mataan askana petay, gumataan asiran na pematay. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Orian ya na mataan askanu kwalungan kiamas iku hedepanu kadnan yun absesawala kanu. Faman adlamu mimman kadhaba 'ala Allah wa kadhaba bis-sidqi idh ja'ahu. أليس في جهنم مثوى للكافرين. Na baad na makalawa na derwaka ko tawa tiyo kasanian sa kabukag swalla gupia kambukag yan sumnar guan niya makataling umawon. Bada mata tagu kun naraka jahannam derpa umia mangungkir. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Na sumini taling uman yan subnar, agu suminaron, nasiran man susirani kipanan ng gila. Lahum ma yasha'un 'inda rabbihim, dhalika jazaa'ul muhsinin. Mapmbagian iran sungani nakabaya iran si ikukad na niran, giyutuman ibalas kumipipiyapiyah. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. Agia kapilala sa kiran wallah ko marata ko pinggulaw layran. Gugia kimbalas niyang kiran ko balas kiran. Apanta gumapia aping gulaw layran. Alaysa Allahu bikafin abdan wa yukhawifunaka billadhina min dunih wa man yudlilillahu fama lahu min had. Badis wallahi makaangkos ko ori penian na ipupungang alakiran rakasos serana salakaw ko Allah. Nasa din sa tawa dadagno Allah na da makapangguna na uron. Wa man yahdillahu fama lahu min mudil. Alaysa Allahu bi'azizin dhi intiqam. Nasa din sa tawa turuon wallah na da makadadagun. Badis wallahi mabagrakirku kan dedeneg. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
na ibetaiseun kakiran o antawa aimyadun ko mga langit agusulupa nap terunirandan aswallah terwangka ay geda iyo ko pupenung genuini wasala kau ko Allah o pakaanta piya ko Allah samurala besera ni pemakapukas ko muralan yan udi na pakaanta panako niyan salimu besera ni pemakaran ko limu iyan terwangka akaang ko sana ko Allah skanian ni sasarigan o kisasarig Qul ya qawmi i'malu ala makanatikum inni عاملون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم Terwangka, hei pagtawakan gelebek kanu seeko tindegiu mata anasakan na gumagelebek mambu na katokawan yubu. So tawa ketaling umaan skanya na siksa apakarundan yan gu ketanaan skanya na siksa atatap. Inna anzalna alayka alkitaba linnasi bilhaq Inna anzalna alayka alkitaba linnasi bilhaq فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل Mata anas kami na initerunamir kaya Muhammad su kitabar kung mga manusia si iku benar nasa din sa tawa kumedeg ku untol narko ginawa niyan nasa tawa teridedeg na kededeg sa sibu pekata na si irkanian kena abas kai sumisi apkiran الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Swalla na petengan niyan sumangan yawa ko waktu wakapatay niyan. Guptengan niyan sudah penmatay si ko katuturugaon. Na pegeran niyan so piakang gulalan niyan nun so kapatay. Gupembutawanan niyan so salah kauron. Taman ko taali kami ya pento. Mataan na adna matataguru umana titu mga tanda ko pagtawa po pemimikiran niran. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون Inusiran kuwa sa salakaw ko wala apu mangugup terwangka ati apia pensiran na de kapaariran na may tubu guda sabutiran قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون terwangka arko Allah suka pangugupan langun Rakian sukapaar ko mga langit agusulupa. Urian yan narong kanu pumakan duda kualungan na kiyama. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Naigirami alawis wala isa-isas kanyan na masisingay sa mga puso ko sira na di mapaparati ako akhirat. Naigirami alawis salakaw kanyan na samaw to nasiran na kebebayasiran. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون Terwangka, Ya Allah, am yadin ko mga langit agusulupa, am matao ko gay bagus sumapayag, sky kukum ko mga ori penekasi ko ngani nasira nasusurang-surang siranon. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون Naupama kamataan narkusira na minda derwa kasumata tagu kulu palangon. Gusto lagi dia na ibabidun. Na mataan na iyaw niranoto sa ginawairan kumarata asiksak walungan na kiyama.
Nama payakiran pun ku Allah sudairan masara pandapatan berang-berang asiksa. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Guma payakiran sumangararata aping gelebekiran. Gukatang kalan sirano piyang magregeniran asiksa. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. Naigira amya sugat so manusia amurala namang nir kami. Orian ya naigira biga namis kanyan salimu apu under kami. Na teroon yan. Aaya bukini bagan rakno na makapantag ku katao. Kena kagiyuto na tepeng. Na ugaid na sukada kelangkiran na diiran katawan. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Sabna rapiter waya usera na miyaw na aniran. Nadakhiran makang gaya guna supisu katiran. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. Namia sugat sirano mangararata api sukatiran. Nasuminda derwa ka apadko siranaya na kesugat siran denu mangararata api sukatiran. Gudi siran mama kapalagui. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Bayran dikatawi amataan aswala na pupakaulad niyan suriski kutawa kabayaian. Gupupakasimpit niyan. Mataan na adna matataguro uman at ito ang mga tanda. Kupag tawa kipaparatiaya. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Terwang ka ko mga ore pengko asukyap malawan yan iran so mga ginawairan. Adi kanu kedai sa panginam ko limu Allah. Mataan aswalla na pinapin yan so mga dusalangon. Mataan na yan askan yan so manapi ya makalimuun. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Gundud kanu ko kadna niyo gumbayuran tang kanur kanian. Kudapan kapakataling umar kanu siksa. Asa orian yan na di kanu katabangan. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adhabu baghtah. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Guunutin niyo sa Quran na mapia aso ini turun narkanu wapuun ko kadna niyo. Kudapan kapakataling umarkanu usik sa ami talemba. Askanu na din niyo maiinang ka. تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Kauba matero o ginawa, ehey miyaka sendita ko. Sakian di mataga ko onot ko Allah. Gumataan na miya balawi ako minitapi din ko mamakasudi. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Udi na matero yan. Au pamakamataan aswala na tiro ako niyan. Na miya balawi ako din napad ko miya manang gila. أو تقول حين ترى العذاب
أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Udi na matero yang ko waktu wakasan begini yang ko siksa. Au bebu mataan na ad nakapakakasoyakan sa dunia. Na mabalo ya ko apad ko mipipiya. Bala qad ja'atka ayati فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Uway na sabnara miya kataling umarkas so mga ayatakan. Na piyakam bukag kaskanian. Gupi maratabatan ka. Na miya beluy ka apad ko miya mangungkir. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Nasi ikwalungan na kiyama na may laing kasosira na miya mamukag makapantag ko Allah. Aso mga parasira na miya mangintakintem. Bada matatagu ko naraka jahannam adar paabagyan ng mga takabur. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Na isabat wala ko sira na miya manang gila so kapakasalangiran sa maliwanag. Da akisugat kira na marata. Gudi sira makapumbuko. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. So Allah imiyadun kulang wantaman. Guskan yan si kulang wantaman ni sumisiyapon. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Rakian so mga gunsi o mga langit agusulupa. Na sumiya mangungkir ko mga ayat wallah. Nasiran man nasiran ni mga lugi. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. Terwang ka, beso salah kau kuala iisuguyurakan napsuwa sawatang ko. Hei, da mga malangyan. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Nasaben-saben na rin nilaham raka. Guse ko sirana miyaw na anaka. Amataan na o panakuto ka. Na mataan na may lang din so amal ka. Gumataan na kabeloy kad na pud ko mga lugi. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. Ugay naswala isuwaswatang ka gutapi ka kumiya manalamat. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَميعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Nadairan selaan ko Allah supato takalayan. Asulu palangon nakakambas niyan ko walungan na kiyama. Gusto mga langit a pengalululon ko kawanan niyan. Sutis kaniyan. Gumapurwa kaawat yan ko ipupenakutuiran. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Naiupan susangga kala. Namamatay susisi ko mga langit agu susisi ko lupa. Inunta so kabaya wallah. Orian yan naiupan pamano to siruman.
nasamaw to nasiran nakipakatitin naganumanayaw siran. O anto na iikidikiran. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Nalumiwanag sulupa sabab kusindaw kadnanian. Gungumunan so dapatar gu pakadarpaan so mga nabiya gu so mga saksi. Gu ikukumkiran so benarasiran na disiran kasalimbutan. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Gu ito man sa tarutop ko umani ginawa so pinggalabukian. Naswallay mataw ko giiran gulaulaan. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Na idindig sumya mangungkir si iko naraka jahannam akukukuyukuyug. Taman sa amay ka makaw masiranon. Nakalkaan sa mga pinto yan. Na teroong kirano kisisiyapon. Aber kanu da makatalingo mas sa mga sugwa pederkano. Akapupanga diyan niran rekano sa mga ayato kadnaniyo. Gumipupamaka ektiariran rekano so kapakam bebarat mo sa alungan iwai. Teroong niran. Engkay nuda. Naugaid na miyatangkad sukat tero siksa kumya mangungkir. Qila dukhulu abwab jahannam khalidin fiha fabi'sa mathwa almutakabbirin. Tero ungkiran, suldkano ko mga pinto o naraka jahannam sa makakakal kanuron na mikrata-rata adarpa o mga takabur. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Naidulog sumya mangungunutang kukad na niransi ko surga ako kukuyukuyug. Taman sa amay ka makataling umasiranon. Akalalakaan sa mga pinto yan. Na teroong kirano kisisiyapon. Kalilinta da si erkano. Mga pipiya kano. Na pamanul kanuron sa makakakal kanuron. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Guter oniran, supudi narkwalla, aso tiuman yan narkami sudian diiyan. Gupiaki pangwarisan yan narkami sulupa. Sa pendar pa kami ko surga sa sadun sa kabaya ami. Na saya na ama piya abalas kumiya magamal sa mapia. وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
na may lengkas sa mga malaikat. Ako kuliling sirang kumliliw takwaras, ay ptes bikiran so pudi ko kadnaniran. Gui ko kumkiran so untol, na teroon, aso pudi narkwalla, akad na no mga kaadn.